So dore nuko bimeze iyo ugeze ibusinga impeke niyo urasingira nture kuza nihagira ikibakanga turi kubakira ku GMTV online hano twicaye muri Mabungo yes ko Slenda Mc umujugunye aha ni ku cyaro kuri gakondo ku kivumu exactly aha ndiho uburi kuvuga ngo ni mu mbuga y'abasogokuruza si byose so abari batazi ko Slenda Mc niho twicariye benda kuzana urwagwa tube turashigisha kabisa ibintu bigende neza abafumbira biyemera So to those of you who like his music, ni ku cyaro kuri gakondo ku kivumu. Bantu banje mwese abafumbira n'abafumbira akazi abakunzi b'umujugunyi abakunda music abakunda hip hop music cyane nkamwe ba leaders bacu hari ukuntu tubinyuma mukadusapota zana kuri iyo muhari man icara twakigezemo so murukumviriza nyine nuko nguko bimeze twebwe iyo dutangiye gushigikira umuziki wacu ibiganiro bya bibanza byarekeraho nageze ku kigori cyo kuri Mabungo nari narazigamye ngo nzahivuriza amabinga kiwede none urari uzashaka ahandi urakibona so turi kumwe kambenchize ubona ushaka ikigori kambenchize ibingibi hano twirinde urakoze cyane mutwari yampaye nkada yewe ngo bici gisorenda kuraye muze tugabane ra amahoro kine kigo mukomere cyane turao so dore nuko bimeze iyo ugeze ibusinga impeke niyo urasingira nture kuza twagiye dore nuko rero kimwe mu byanzanye no kuga mu bintu nk'ibi ngibi kabisa mana we akarimbo ko bavugaga mutarahara babaye utazi ko Slenda babaye kabisa urimo no kugeza ryari kugira ngo nejonze hasi wacu bamwe bahita muhira twe tuhita mu rugo ariko byose nico kimwe so ejo bundi urashafite gakondo ni byangejo nejo bundi turi kumwe wajaga gusukayo agacupa nangwa ibakore y'urwagwa abanza gakwararika ariko none dunda rawa ibonye tu okay ajyanyije na iriya yambere yarabaye yes iyi si ya kabiri hari dunda njewe nkanje first of all umuntu wayitekereje ngayitandike icyubahiro ndakimuha kabisa nakimuhaye kare so ubwo mbonye ukuntu nabivuga reka mbivuga mwene mugenga Prince ni umugabo yes umugabo mu benshi ariko yiradunda cyari igitekerezo kitoroshye kugira ngo utangire something like that ntabwo byoroshye so cyubahiro ni cyawe Prince yambere twayijemo tutazi uko biraba yes abantu turn up sometimes turn up izaga mutuza mu ngeri yo utari wayiteguye imvura yaraguye no kugwa so the second one ko batangiye kwiranga turavuga ngo okay nta kibazo twe turahari tuzajugunya tuzasimbagurika tuzanezerwa n'abantu abazaba bariho bose twebwe tuzi ngo bizaba bimeze nka bya bindi byakare but this time round my friend gisayo haciyeho gake ngo cuzure so the next one the following one I'm very sure yampaye nka tuzabaga duhekenye tugotomere sibyo
ariko nibyo niko bimeze. naho dunda yo yabaye dunda kandi nziza cyane. Imikoranire yawe na managing director wa Voice of Muhabura, Prince River mu game. Yes. Kiri tight mwabigenje gute? No, first of all, ntayinaje kure, he's a good man. Umuntu w'abantu. Kandi nanje ndi umuntu. So, he's approachable. Wicaranye nawe mukaganira, arumviriza ibiganiro byawe, so nawe urabufite kumviriza ibye. Exactly. So twahuriye nyine iyo mu Kampala nka gutyo, nsanga muzi nawe asanga nzi. Nuko byabaye. Kandi ndabikoze. Kabisa, n'abandi baracyaza kandi. He's a very good man. Blessings to you, Mr. Prince. Si Princess. Mwana w'umwami. Mwana w'umwami. Igikomangoma. None Slenda Mc. Twicaye kuri gakondo. Usanzwe uri umuhanzi cyane rapper. Uzwiho cyane nko kurapinga, kuririmba mbese. Nubwo hari n'ibindi byose byo uzi. Ariko kuririmba cyane niho benshi bakumenye. The first time ngahenda mpamagaye. My brother. Yesebo. None mukanya ngiye kuba ntegutse ngo hamagare tuganire at length. Otherwise naende ku kigori cha Rutuura. Cha Rutuura atari za Nyakagori. So niki kwibariza. Sorry about this. No, it's all good. Hano muri mu muryango wanyu mugari. Ndabona ibintu muryango mugari an extended family. Yes, yes. Harimo muri bo mushamitseho. Haraba bafite impano yo guhanga. Well, kanje ibintu bimwe tabwo mbikurikirana cyane ariko hariho imigani yo twagiye twumva tukibyiruka nyine uyu musaza sogokuru wanje the late Bioro yari ari umushomesha ngaho hepfo ihe hano mabungo aho diocese yacu yatangiriye ni Mabungo by the way. If I may be clear, nanje ndibazaga igitumaga ziri kandi ahantu ho yatangiriye ariho ivuga butumwa ryatangiriye. Yes, so tutari twaje kure umusaza yarari umushomesha ngaho yarari umwe mu bashomesha babaga ngaho. So kandi yari chifu kuri kino cyaro. So ngira ngo yaravugaga bakumva bakamwumviriza bakumva. Yes, ubwo n'ubuhanga bwa mbere. Hari abantu muri kamera yabo bafite ijambo yaje kuvuga ikibayiro cye kikigaragaza. Exactly. So iyo niyo ben ko navuga ngo iyo ni talent ya mbere yamanjije. So abandi dufite ba footballers, we have football he's called Bright Jogo, he's mwene data. He has been all over the country ari gukina. Mbubwo sateri yagera mu Ugandan whatever Ugandan Cranes. He has been all over the teams, Cranes, Vipers, or KCCA, zose. N'abandi nabaririmbyi bari mu choirs, so ntabwo nera ku. Okay. Bwambere nahendi kumva radio ego nyikoraho ariko nanjye mbona umwanya wo kuyumva. Gikumva numve ngo Burakeye kare cyane muhaguruke. Ibaza bafumbira burya basanzwe bafite impano. Bavangu ni Slenda Mc. Ndamushaka nzamubona. Ubona igihe cyo Knowless Butera yaraje ku tourist. Yes, I think that's the first time I saw. The first time.
uyu ni Ndera. Well, iyo ndirimbo nyemerera mvugaho byatangiriye. Tukiri mu shuri, I think nari nabikubwiye kare, tukiri mu shuri twaririmbaga indirimbo z'abandi bahanzi mu shuri, turi ku entertaininga, turi ku miminga, turi kuzisubiramo. But sometimes when you get free time ukandika izawe, ariko tuzandikaga mu cyongereza nyine mu ruzungu. So njyewe nagiye kurangiza senior 6, pocket money nyishisuka hasi yo najaga ndabika uruhande, sanga mfite imitwaro 15 zo najana mu studio. So cyo gihera ko nabwo zarakaya. Twagendaga turazishomba, of course, guterera uncle, ugaterera sister, ugaterera muzeyi, ugaterera ziza kavoka. Izo baguhaye ukaryaho gakeya, izindi ukabushiza uruhande. So nje nari nicaye mu rugo, nanje ndi kumviriza radio kuko wavuze nyine. Hari radio yaje iri gukina music w'urubyiruko, like hip hop music or R&B. Zindi bazirukagaho, wajanaga izindi ndirimbo bakakwirukaho. It is actually called Hot 100. Yes. 100.9. 100.9. 0.9 FM. Akenta iri muri Kigezi. It is in Kampala. So niyo twumvirizaga nabwo twabaga turi mu shuri. Hano wamanikaga kaeriero kayikurura. Oya twana ndi mu Kampala by that time. Nari ndi mu Kampala by that time, and niyo twumvirizaga hose mbe no mu shuri byose, nubwo waburi mu holiday niyo wumvirizaga. Kai na yari na competition izo yashiragaho mu gihumuro for all schools that are in holiday, for the holiday makers. I took part in those competitions. Niho actually that year, I can't remember the year, but this boy called Lyrical Proof, he became the second, and he was my OB even. So we even have a song together. Njewe now. So icho gihe, that's one now that when I was listening to the radio. Mwakoranye si Real Face. Real Face, yes. Real Face. Turuku kwemeza abantu ngo we are the real faces of hip hop. So when I was listening to that radio station, bazanye umushitsi ariwe producer Hans Tactics. Sinzi nibwa abantu benshi bamuzi, but he's one of the common hip hop artists and producers. By that time niwe wakoze za ra, niwe wakoze indirimbo zose za Navio, zose indirimbo z'abanzi bakomeye. Yes. So ko numvishije agezemo ari kuvuga ngo bamwakuye nyine niwe bakuye kumushitsi. Nshaka gapeni nanje n'agapapura, bamubaza bimwe arabisubiza, bagira ku mpakaho yagabye inamba, the phone numbers. Wowe wari ugabwe uri ready ngo naramuka tanze namba y'isimu. Exactly. Kunje nari nshaka kuja ku recording. Ariko ntaza aho guhera. Mfite imitwaro 15 zanje za pocket money ziri aho ngaho ntazifatagaho. So producer Hans ko yagabye inamba ndayandika. Mpita ndayitera. Umukobwa niwe wayakiriye actually. Kuko yagabye manager we ntabwo yagabye. So manager we yari umukobwa, ko niho navuganye nawe ndambwira ya new artist biki ariko studio ntanyizi ntanzahiri biki barandangira. Ncuka ndambara n'ibyambaro ngendiraho. Ubona ageze ndangiye ku American Embassy in Zambia, ngo nugera aho ngaho uzatera isimu niho studio. I went direct. So niho nagezeyo ndashaka arabura, ndatera n'isimu nta muntu uri kuyifata. But all of a sudden niho nabonye one of the artists that I see on TV, like it was East African TV, I think, by that time. EATV. EATV. That boy was called Rugged MC.
he is called Rugby MC. He's one of the best rappers in Uganda. Only that hip hop twebwe iyo duteye ibyiza turihoreraga tukareba iby'abandi bari gukina gusa. So that boy niho yasanze nsa nkuwabuza ndamubaza excuse me sir Rugby MC agira ngo uyu numufana amfata neza biki ndambwira I'm your fan but I am looking for Hans tactic and I think you are also going there. Hey guy araseka aravuga you come we go bro anjana mu studio. Wow. Yeze mu studio niwo nabonye ba Navio yarariyo plus n'uyu guy wa Kabare Tibro. Basically the whole crew was there. Bari gukina I think they were there planning a song. So Hans niho nakibonye. I'm sorry to use that word but he's now a big guy. Aranyitegereza arambwira ngo yes brother kana kishuri nari nsana n'ingata. Ingata yenye nyine ushaka ikintu shanje nubwo bwambere mu studio ariko njewe ndaririmbaga mu shuri nje maze igihe ndirimbaga ariko I want to record. So you have never recorded anything? No. Nde ngumaza waduha akapera. Nibona bakubise je nkubita rap yose verse yose mu ruzungu uzi muri mu high school mubaga ngo aka iby'uruzungu ni byo babiri. Uruzungu nanje byo ntazi nico byari bimenyesha by that time. Aravuga ngo that is serious man. Do you have the money? Yarashaka ico gihe bari gukora imitwaro 25. Nambwanje ntasente mfite nizi ngizuru kureba mubwiriyo nazikuye. Pocket money na ibikaga biki so ni ubwo wakongeza hijana sinzi iyo nzari ku. Kubanza watega zikavamo. Amanza yanga ko yamanje yanga niho banavyo bavuze wa with Hans tactic don't do this. That boy is clear. Just give him the record right now. He has come clean and he has told you everything and he's even in the holiday. So niwo banchi guy yambwiye ngo okay abare ahanzi bakomeye babe baragushigikiye. So arambwira ngo kinjira nje na booth ntazi booth like recording side ya studio. Ngo ku recording iri ntabwo nari mbizi. Banyinjiza iyo ngiyo barankingiranya. Guy ashiraho beats yari afite beats zo yari yarakoze kirangira ngo in his free time he makes the beats. Bayishiraho baravuga ngo recording. Wowe ugiye ufite indirimbo mu munsi. Na ifite lyrics zanje. Nta nubwo uzi ko ingoma barakora zimeze. Bo bapfa kukurondera hibiriho ngo genera moto. Si hip hop zose zibaga zifite manyintu za BPM ico. Yeah, the same. It is it 100 something, if not 98 something. Guy ukasta yumvishije verse yanje avuga ngo you go there we record. Kona giyeyo afata mu imwe mu beats arayitera ngenda flowing byose tangira no ku intro nawe wari waramucizemo byose nje nkuko narabyanditse. From the intro, then the verse, then from the verse, chorus, verse, ntakuruhuka. Baraseka. Nje ndi kubarebiriya bari guseka bapfuye baraseka. He even stopped recording. Araseka. All those guys started laughing until I finished. Na outro nayo nyishira. Ndasohoka natutubikanye. Bagaye baraseka barambaza you guy what drug do you use? Bagaye barambajije ngo ukoresha giye drug man izo mbaraga zose like from the intro until ngo abaga barakamiretse barabaziyo baje njinona babwiye mwabagabo I know the whole song kuko narayanditse mu gitabo and I've been reading it like for a long time. So guy hon yambwiye ngo ntari gutyo babikoraga. So
niwe wanyigishije basically wowe waragishishimuje ushira hari kintu narinzi we yaravuze nta nico na recordings twasetse tubura uko twakubuza no kubuza ngariko this is a recording area nukujamo ka recording part by part then tukumva ni buyi recordings neza tukayisubiramo like that we yes wowe wagiye nk'icarani ngenda yari nka performance byo kuvuga ngo baraguhagarika wapi na gato so guy niwe yambwiye ngo iyi intro wiretse manza wakora chorus nabona koze chorus avuga ngo Tereza arantereza mu gakeya niwe yambwiye ngo urabizi ngo katuje ku verse nabaye ngiye ku verse niho Tibro yaje Tibro sinzi niba mumuzi Tibro si this rapper kabara that is one of the best rappers basically for me the very first one Kabare so niho yavuze ngo where do you come from you guy I'm like Soro the guys like what you from Soro now these other guys didn't know even Soro ba hands baravuze ngo what is Soro urukumva bakora na beat kwa ngwiki y'abakisoro n'abafumbi which rapper comes from Soro I didn't know anyone no one muchegera na Tibro ntawe yarazi so that is when they told me urukureba GNL I think that was the time of Koi oba Koi yeah wewe urukureba GNL uko ameze ngo ndi kumureba urukureba this guy Tibro but before Tibro hari undi ubambaje umunozana sorry he died some time back ariko ni wankoreye indirimbo ya kabiri ndamwibagiwe izina ariko ndabyibuka uri kumureba bless everyone who is doing their language is a success and he is actually respected so if you're from Soro and you speak Rufumbira this man comes from Kabare you know you see all his videos yes do you know how much respect that this guy has got and he even doesn't know anyone from Soro rapping why don't you do something like that ndambwira ngo njirwarana ni I tried because I had tried narageragezaga kwandika mu Rufumbira bikanga basically handwriting then a pronunciation byose takuzamba gusa so kongerese awe baba riri cyane cyawe so njewe aho ngaho niho nababwiye ngo nta kibazo nagerageza ariko birakomeye naragerageje baravuga ngo ntacyo twenda kugukorera kano kanya jani beat ugende practicing hano hari CD ndayigura kona janye na beat nja mu rugo nanditse verse ya mbere nanditse verse imwe gusa kumbona wakwifuza cyane nanditse verse imwe gusa izindi ziza nta nubwo nziyo zavu Burakeye cyane muhaguruke duhema kapera ngo burakeye mu gicuku kare cyane muhaguruke kapera kose ni kamara yose baranyishura ryari ntago barakwishura ya ariko ngo tuziryoherwa nijoro ariko tuba twiriwe turi kuzishaka sibyo so je none nanditse iyo ndirimbo ariko ndarenga nanditse birebire cyane urukumva after 3 days I think ndamuterera ndavuga ngo narangije ngo yuka nagiyeyo ndaririmba nanditse uba how many pages niho yanyigishije ngo verse ntayifite kuba ndendeka basically buri kimwe cyose nakigiye kwa hanze niho yanyeretse kava ngo indirimbo ifite kuba y'iminota 3 buri verse ifite kuba probably 49 minutes or something like that 49 seconds rather buri kimwe bakinyigisha ibindi ngena ndabyiga buhoro Burakeye yumvishe
ni nziza yes muri Kisoro barayikundaga ariko nkanje nk'umuhanzi harimo inshobe myinshi harimo mistakes zo nakoze ngatinya kubwira buriya producer yes it was my first one kandi iranyigishije byinshi niyo mpamvu nyikundaga wenda gutuma nongera kuyumva kureba niba izo nshobe ndazumva mistakes zirimo yanyigishije kuvuga urufumbira nka gutyo nyine no kugenda no kubara nyine the length ukuntu verse ifite kugenda byose buri kimwe cyose ariko nayigejeje mu bafumbira abantu barayikunda yeah much love and respect to you all. Wow. Yeah man. Uvuye kure kandi ndacaje kure none kuva urwo rugendo rwatangira kugeza uyu munsi Karaso ka Kisoro siho urugendo ruri nubwo rugikomeza yes ariko ibyo ubonye byo usanze bikukungura cyane mu music industry. Yes of course so far so good na turi na tugeze kandi nabwo n'amaso tuyahanze iyo turi kuri because byinshi twarabyize njyewe nta kintu cyo wambesha like now musically like basically when it comes to hip hop